Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewe. Sanibonani babukeli, kusaseyilo champion leli siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMafeking ngawo amanyala. Kuba ilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngaphela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaza benawo amanyala. Bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo sibese-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje-ke Nkosi yami senekelwa, hayibo mangingachithi isikhathi manginilandele lona udaba ukwenzela ukuthi nizwele mathupha. Luyisima kanjena-ko lo namhlanje udaba. Sanibonani eMafeking, ngiza nodaba lwana esingaliqapheli samadoda kodwa liyasibulala. Maningi amadoda asehlangene nezinkinga eziningi ngenxa yokunganaki lolu daba. Maningi amadoda sezinkingeni ngenxa yololu daba. Musa ukuzama ukugcwalisa isako ongalazi isilinganiselo salo ukuthi lingakanani. Kunamasaka avulekile akhamisela ukuthi wena gcwalisa lelo saka ubungalazi ukuthi isilinganiselo sokukhulu balo bungakanani. Ngoba kwesinye isikhathi lamasaka wagcwale, uyagcwalisa ugcwalise kodwa lutho ukugcwala. Umuntu wesimame isaka ongeke uzumlinganisa ukuthi uyisilinganiselo esingakanani ubukhulu. Musa-ke ukuzama ukugcwalisa. Mengabe engeneli lokho yikho, enganeli lokho nako, mtetela ahambe, uzabathola abayilokho akufunayo, abanalokho akufunayo. Musa ukuzenza lento ongeyiyo ngoba naku ufuna ukuthi wena akubone uhutho phambi kwamehlo akhe. Hamba ngonyawo lwakho, ungahambi ngonyawo lwabanye abantu ngoba phela ngelinye ilanga liyoziveza ukuthi no, angisiyena owakho mina, kuziveza lelo nyawo. Masiqapheleke madoda. Ngake ngahlangana nomunye umuntu wesimame engamqaphela sekukudala ukuthi lana bengizama ukugcwalisa isaka engingalazi ukuthi isilinganiselo salo lingakanani. Uyabona lo muntu wesimame wayemuhle, ephelele, ngimthanda ayikancane. Wayethi noma ekhala noma ngayini akhala ngayo, ngithi ngingenayo imali ngangigijima ngiyoboleka. Ngangikhalela abafowethu, ngikhalela abangani bami ukuthi hayibo ngicela izimali, ngiboleka izimali ngoba ngifuna ukuyogcwalisa lesa sidingo sakhe. Wayehleze encoma ukuthi hayi mina ngihlukile, angifani nabanye, ngiyakwazi ukumnakekela. Qaphela-ke intombazana mayizathi awufani nabanye, kusho ukuthi yena sekudala ehamba ethesta wonke amadoda lawa waze wabona wena ukuthi uhlukile kunawo. Angisho ukuthi-ke abantu eseke baba kemathandweni ngaphambilini ningabi nabo vele. Kulesikhathi samanje akuselula ukuthi uthole umuntu umqala umuntu wesilisa ngawe, kodwa makangakufanisi nabantu adlula kubo ngoba kuyingozi lokho. Kusho ukuthi yonke into oyenzayo ukufanisa nalowa muntu asuka kuye. Wayancomeka ngitshela ukuthi angifani nabanye, mina ngihluke kakhulu. Yayingijabulisa-ke lonto yokuthi angifani nabanye, ngihluke kakhulu, ngizibone ngiyiphoza emabhozeni. Kanti angazi ukuthi ngijabulela ingozi ngoba phela kuyingozi ukujabulela ukuthi wena awufani nabanye. Uma ungafani nabanye kusho ukuthi nabo bebenza ngendlela yabo kodwa bengakwazi ukuthi bamenelise lo wesimame. Wena uhluke ngani ukuzamenelisa? Wena uhlala kumuphi umhlaba la uzakwazi ukuthi ube yiko konke lokho akudingayo?
Nangempela-ke lo muntu wesimame noma inini mayengidinga ngangisabela. Ngesinye isikhathi wayekangikhalele ngemsebenzini ukuthi yena unenkinga ufuna ngize kuye. Sengiyoqamba amanga-ke emsebenzini ngigqume ngiphuthume kuyena ngoba phela ngifuna ukuthi angakhali ngalutho oluhlangene nami. Saphila-ke kumnandi kunjalo, sasingahlali sobabili-ke nalo muntu wesimame. Wayehlala kubo, ngihlala kwami, kodwa wayiza nanoma inini mengabe efuna ukuza. Ngangimqaphela-ke wayenokufika lapha kwi-25 aze awuhamba ngeyi-5, kodwa nje iviki wayelithanda kakhulu leli lokuphela kwenyanga. Wayefika ahlale-ke ngoba phela ngiyasebenza, wayeyacela ukuthi ucela ngishiye ikhadi so that ezakwazi ukuthi abheke ukuthi yini eshodayo la endlini, asithengele zonke izinto esizidingayo. Ngangiyothi ngemsebenzini ibilokhu ikhalile ifoni, qing 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 qing. Ngiyothi ngibuya ngibona ukuthi yabona ngoba imali seyisebenze kakhulu, khawuthi ngithi ukunciphisa lapha ekhaya ngingasayifaki imali engaka noko bazo-understand. Sengiyobafonela ngibatshele ukuthi isimo sithanda ukuba sibinyana kule nyanga, ngisacela ukuthi ninyamezele ngifake lokhu okuncane. Ngithi ngiyabheka, yabona manje angisakwazi ukufakela iy'ngane zami lezi mali ko-baby mama. Ngcono ngithi ukunciphisa nakhona sengiyanciphisa manje, kodwa ngikhulume kulo muntu wesimama ukuthi kuhamba kanje. Ngelinye ilanga ngithi ngiyamtshela ngithi baby khawuthi ngiqale ngisendele imali ko-baby mama, ngisendele nasekhaya, then ngesele siyobe sesiyabona ukuthi sizijabulisa kanjani, siphesha kanjani nala endlini. Wakwata lapho kumuntu wesimama wathi into ehamba phambili labo baby mama bami nekhaya lami, yena angicabangi ukuthi yena kumele ngiqale ngaye, yena udingani, izidingo zakhe angizicabangi. Ngabe sengiyahoxisa-ke kulabo abayekhaya, saqala ngezidingo zethu. Khumbula kahle yashaqeka yaphela imali ngaleyo nyanga, kwangakwazi ukuthi ngibafakele ekhaya. Ngizala-ke ukuthi labantu ozama ukugcwalisa amasako ongawazi ukuthi ayisilinganiselo esingakanani, ibona abakugila kuqala. Ngathi ngelinye ilanga ngithi ngiyombheka ngenqawuni ngangamtholi efonini, kwavela usisi wakhe kubo. Uthe mayivela usisi wakhe, ngimbuza ukuthi ukuphi ubani bani, athi akekho. Ngithi awusibali ukuphi, athi awusaphumile. Ngalesi sikhathi ngo-8 and akatholakali naye efoni, wathi ayisibali usaphumile. Ngithe manje ngiyahamba ngibiza usisi wakhe lo, athi Sibali khawusondelelana. Ngiyazi ukuthi udade wethu lona, kodwa ezintweni eziningi asiboni ngasonye, akaziphethe kahle. And ngiyayazi imizamo yakho nangendlela omnakekele ngayo nangendlela omthanda ngayo, awudeserve ukuthi uphathwe ngale ndlela. Akakaze athembakale kuwena. Ziningi izinto azenzayo emva kwakho, kuningi ukukhohlakala kwenzayo emva kwakho. Yebo, angeke uze ukubone wena, kodwa-ke thina siyamazi, and thina masingakwazisi isono siyosala nathi. Sibali ngicela ukuthi uzitholele umuntu ozokunakekela. Washo ezihambela, ngabe ngihamba. Ngacabanga ukuthi uyangifuna, ngazama ukulandelela kulo wesimame, ngathola ngempela uyazenza lezi zinto ekuthiwa uyazenza. Ngazama ukuthi ngithole usisi wakhe ngoba ngangibona ukusho ukuthi uyena ongithanda ngokweqiniso. Wangitshela ukuthi hayi Sibali, ngoba bengifuna ukuthi mina nawe sibe nento, kodwa bengikutshelela ukuthi wazi so that nawe uzalungisa iy'ndlela zakho, uthole umuntu okufanele. Madoda, ningabenzela nanoma yini enifisa ukubenzela yona, nanoma yini abafuna ukuthi nibenzele yona, kodwa ngeke umenze ukuthi athembakale kuwena. Hamba ngonyawo olwakho, yenza ngamandla onawo. Siyabonga.